دیارە و هێڤیان ڕێڤەبەریە خۆسەر بلهەفکردنێکی لەگەڵ حکوومەتە سووریێ بداوی نەبوونە. تەڤیگۆ دیالۆکین بەرێ جناوبەرە هەردووالیان دە تێک چوون و تو ئەنجام نەدان لێ فەرمانداری هەسەدێ دەبێژە ئەو دخوازن چارەسەریەکی ژناک و کیان جناوبەرە واندە ببینن. ده هەفدیتنەکێ دەلگەل پەیمانگەها واشنتۆنیا لێ کۆلینێ فەرمانداری هێزین سووریا دەموقرات هەسەدێ مەزلوم عەبدێ گوت تێکلیên wan لەگەل حکوومەتا سووریێ بەردەوامن و نەهاتنە برین لێ حکوومەتی هین jî neamadeye ji çareseriyê re. Li gorî daxuyaniyên berê yên rayêdarên rêveberiyê hikûmet li gorî destûra heyî danûstandinan dike. Ji ber vê yekê ji ber hişmendiya hikûmetê ev danûstandin tu encam heyaniha nedane û hin caran tên rawestandin. Fermandarê Hesedê di hevdîtina xwe de got jî em qebûl nakin rewş vegere wekberiya 2011 divê hikûmeta Sûriyê dan pêdanê bi Hesedê bike û divê ku aliyê navdewletî fişarê li hikûmeta Beşar el Esed bike heya ku ev yek pêk were. Diyalogê di navbera hikûmeta Sûriyê û rêveberiya Xweser de du sala 2018 de dest pê kir û tevî got hevdîtinên Şama paytext encam nedan lê Ebdê pêşbîn dike got sala 2022 de diyalog dest pê bike û proseya siyasî pêş bikeve.